betila. Vila ndimba dega pana nente magafanana yenyanga. Betila. Betila. Makwanya. Viokale. Ndimba dega tumenanga telefanana yenyanga. Yenya. Vila ndimba dega tumenanga telefanana yenyanga. Betila. 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 Vila ndimba dega pana nente magafanana yenyanga. Betila. Sélection. Jambo te kieno kangwa onsono wa Kongo diantotela mono wa mwaneno mono wa lekeno mono wa kondeno Maria Masamba ngibiri ya kamulumbu kya uno mwamuki mpukaketo bana sanda ivava vatuina batu mopendina emogo keto kya ndinga kikongo ingeta jambo te kieno kwa yeno onsono lu takutulanda mwamu tangwe yai yei ndonga onto ni singa kuza kutulanda kunima iluvene jambo tekeno teteto antika una ntoma zolango kovela voto kutulantete ifunda ya matondo kwa mfumunzambi pongo tulendo utuvene byake mwela utuvene ngolo utuvene mavimpi mpasivo twamona na liaka mulumbo kya uno kadi lumingu lwa mvimba tulutisanga vovo katikati tukakia lumingu kya luta ye uno kya kilumingu lwa mvimba dodoko lo lumingu lwa mvimba ulitilivana kati hasivo twamona na byaka idinavo ndonga ya wantu ifuidi lumingu lwa onso nolo tulutisi ndonga ya wantu mpe ilele mnamfuluza lupitalo kancho yeto tunayo moyo tunampe yema vimpi manunga yina votu vutuidi efunda de matondo kwa fumunzambi okutuvangilanga ma onsono idinavo matondo kwa yena onsono lu kutuvanange ntango eno ya kutulanda mwamumoko ketu kya ndinga ya kikongo ingeta iwowo kikilu di fwanukini mu toma vuatu mona endingeto ya kikongo uno kya lumingo mwamuntango ya ito tumapambula wola imosi pasivo twakovana yomono yoyeno muna ndinga ya kikongo pasivo twavatu muna kaka endingeto mwamuki mbuka keto mu YouTube itwenena muna nkumba Kongo Talk Show mu Facebook itwenena nkumbo malongi makikongo mwamu tutavyokela mlokola kya ki gina mokena yoyeno idinavo luiza kutulanda na page neto ya Facebook malongi makikongo lwenda sona mampe muna kimvuka kya YouTube Kongo Talk Show tunamwamuna hasivo ekisaluketo kienda kaka okuntwala mvutu idikikilu efunda ya matondo kwa yena onso no luta kutulanda ye ndonga onso nikuza kutulanda okunima matondo yaka idinavo unu kina mono mosiko ninampediaka yonzenzame uzikutu kingulo uno kankati kanzenza ya nzenza kokadi waluti la vokala kanti ndonga wantu mpeita kutulanda kina twamoke na yani nanga kabakala ko yani mosisika disunzula kapopa nkumbwani kuke kalanga hasivoto yantika moko kiete dinafo lu baka ekunda yeno lubaka lutoma fonga hasivo twamoke na mwamu ndingeto vya kikongo unantoma vovanga vo kiaku
kiangani ekikongo ndingame diao dina kikilu kadila ngavungta vove kikongo omabundi mafite seva kakon omeno mafite kalaga okumbazi ekiesi kade kyakina kyazaya vova endinga ntiame endinga nkakazeto ndinafo ngezi didiaka mulumbu kya unu pasibo twamoke na kaka mwamundingeto yakikongo kanti nteteto antika emoko keto vene mvovo kwa ngwankazi kwa mbuta kwa mwaneno wantekolweno kadisunzula pasivo twayantika emoko keto kya mbote kyaku papa kya mbote nengo masamba kumbwame nlongi lutona dio panzu pamba ni nyemba pila mosi ngevovelevo monu mwana kwa watu nkaka enleki pa kwa watu nkaka vombuta pa kwa watu nkaka iwavu ngizi diaka tumokina mama matadi divo masono mama ndombe mambu mandombe ingeta iwa obo lutomene gwa yani obokelelo mnankumbwa lutonalyo kwa ndonga nkaka unamvovelenge vo mwana kena kwa wanta nkaka nleke kena kwa wanta nkaka mbuta kena kwa wanta nkaka mpese kena idina vo papa lutonalyo ovo mbuta lutonalyo tunena yani ovava tumoke na yani mambo matadidi masono mandombe intwa diambo tuvwandi lyo vava twavovela lyo kala diambo lyovo ngudia diambo lyo twavovela lyo kala masono mandombe idina vo unu tuvutu kididiaka mpasivo twa landilila kaka umana twayantika kala pasivo bantu batuma bakisa banaka kabatuma bakisa ko unu batuma bakisa banampika bawa emoko kina kyanteteko unu wau bezaza yavo yeto ndombe mpe masono metu tukalanga mao yeto ndombe mpe tufete bulange tuluvo yeto mpe tunina ye masono metu idina vo tuyantikili wau moko kietu tuneto vava kibokelelo munankumbu masono mandombe idina vo mpasivo wantu banaka bakalako kinatwa mokena emamu mambu nanga kibetuma bakisa kuvotu vovelevo tuyantikila kaka vanatwa sukila wantu banaka bakala hoge bakisa wantu nkaka mpi bakala kwa kwanti kabatuma simba kwa umamu twavovela ko idinavo teka ku tusasila ntete ovo sasila enkangwa onto nona kawakala ko mulungu twavovela masono mandombe keti masono mandombe kidisongele nkiki akina mpasivo babakisa bosi kweto tu kwenda na moko keto cha uno lumbu moko ko emvovo kwa ngemina mbuta lutonaji yenge diaka mukupana epova nzolele vovavo matsono atankaka tabanza vimagavo masono kaka salukyan disoneka endinga kansi masono maubezi di mambu maingi wau ewunu bosi bangula masweka mamuna masono iwau vo bosi watika bangula masweka mamuna masono mamindele pasi vo yenu lubakisa pe eluzaya mudiambu duki yetwa wosono tufetizaye soneka emo masono tufetizaya evova zindinga zetu ingeta iwa kikilu idiao dinavo tufetezaya ovova tufetezaya mpe osoneko tufetezaya mpe mambo mandinga zetu wa kikilu imao mama tu vovelo unu tu vovelavo masono mayetu andombe masono mandombe mayetu andombe mpe vinina ye masono meto ndonga wantu kabaza ya okovo yetu andombe mpe tuine masono meto ovo ndonga wantu mpe kabaze oko idinavo emoko kyaki lukayana kyokiki lumpasivo kangwa onto no akongo dia ntotela bazaya nkya mambo tutavovela nkya moko tutamokena ovava mu lokole kyaki dinavo mutalutonajo utuzaiso wa uunu nkya mambo kikilu utunatini momo matadidikaka muna masono meto ma yetu andombe
Ingeta yaya muna pova ewunu mambu mayingi ndete yuavu mvovele ngizi de bangula masweka mamukati kya masono mu masono mamindele yepo mu masono meto mankanda ndombe woto boki divo masono mandombe kasi ndombe le dodo kolo kwa beno bosikala vova kiputulukezu ye kikongo tunapa yatwa nkaketa kutulanda mu yatangu ebau kababaki samvimba kya mbote ku kikongo vo kabazeye vova ekikongo ko iwao vo mamuma nkaka mamuma yingi mu kiputulukezu vova bosikala kwenda kiputulukezu ye mu kikongo kediambuko muna toma sasi la kaka umambo mata didikinkulu ketu ondonge yaina kaizaidi toma vova ekikongo kondanga tulendi kubavana ke bimpwasikila bya bakisa nkamambo beta vovela kanti iuna kaka ntoma vovelanga ko ufite vanga ngolo nalongoka munazaya endinga yantieto mpasivo mfuno kwani kikilo yina elumbu kyankaka inenda kutusadisa dinavo unu tunakaka vava nsanda vava kimfuka keto vansanda ivava tuvandidi munamokena emambo matadidi emasono mandombe masono mo mandombe muna mboke neno ina yavyoka twamonavo masono meto menavo kamenanga masono una tusonekenanga masono mamindele yetu tinina yempila yetu ankaka tusonekenanga masono meto muna moko kinakyaluta watu monesavo enzo kaka oitunga ngenzo muna gyaka yanzo imwa muna mwabakilwanga umasono mayetu ando na gyaka kyanzo meta nzo itatungwa obunde kese ndambo ye ale endilo ya ine vangi banakati vo diamumpe kwa nidina vo diasona makanti kinavo katazaya oko tutamona kutoka kavo gyaka kaka kina okanti kwa ndonga inaizekala wabana baba kisakala ovo voto mene votala nanga yambu dilenda vopai wauna twavovela wao uno tunapoenda kaka tunakuba makaka na tadisa kaka umambo meto ma ndombo wao uno utubangu munine na ntete umambo kaka mamana matadidivo mayetu ndombo utusasila uvo ututoma kutukiesesela umambo mama na matadidi mama sono mayetu ndombe kani kutumono mpengita vovelo vava yendonga mpe katwazayanga okovo masono mayetu ndombe mpe kala wa wei olenda kutuvovesa kwa ndonga nkaka mpe atemu au kabaze oko vo muntu bazai isi open mpaka mpe befila vo yeta ndombe ketunina ye masonoko nkyamvovo olenda kubavovesa mbuta lutonayo ingeta yaya bon emambo mampaka ezo tanguza wonso ninavova vo endombe salukyandi paka wabo yani wabaka esalu wasisa kunima watole mpaka kuntwala kansi yetu tuizidi tumanisa ezo mpaka endombe kakalanga zavo ndombe kazingilanga zao konso lumbu ye lumbu pila mosi bibeno nengo luvovelevo masono metu mandombe mavai kamuna yaka wao mavai kuna yaka mlongeto wabeladio mpai wabaka entalu zeto zole entale kaka etano eso talu zozo muna kiputulukezo vo muna ninga za mindele wabokela vo 5 ye doge yo 5 doge nkwatu kilu ya masono mandombe kansi yo 5 doge okavango kayenda mvimbe sosa diaka lande dila diaka mambo mankaka yanduwa monavo endio 5 doge kofutu kutumbokela ko zole yetano kansi tufutu kumvana ekumbu zinkaka zatadi divo kumbu zetu iwauvo yetu tangu zinkaka atwankaka zeye ewo nkunga bankulu betu bayimbilanga muyana tangu vo ngele kunzila kongo ngele kunzila kongo mbakidimba tadiame iwawe kani lutomele wa muna kati kinkunga atu ngoma anasika
wasika ngengoma vo ritmu yengoma yikwenda nga paka tungu iwa vo yandi ubaka yo ritmu yengoma ufana e 5 vo 5 pakundungu yezole wankamba nkumbu yepelekete ezo kumbu zatuka muna nkunga wa ngele kunzila Kongo mudyambu vo ezimpangizo twakele bula ngesika ngoma iyo ngoma ikita kwenda vo paka tungu iwa vo yetubokilanga zo 5 doji kezole 5 kasi 5 muna masono mandomo tukumbokilanga pakundungu ye ezole muna masono mandomo tukumbokilanga pelekete. Ingeta nanga wow. Yani zole kwa nikaka yetanu zinaye nkumbu o 5 obokelele pakumbundu o zole obokelele pelekete inanga yani 5 kwa nikaka yezole benena nkumbu zo za ntwaswa nivo emasono maonso no ovo na tutangilanga mosi zole 3 ate kuna kwa kwele mambu konto mpila tubokelela ngavo mosi unenkumbwa nyankaka zole mpe unenkumbwa nyankaka ovo zole kwa nikaka 5 baswaswa iwao kasi ewo pakunungu yepelekete yeto kwa bokila ngavo wana mapasa mudyambu dikani bakide zole 5 bakide kitala vuna katikati sidi vena katikati bosumo navo 5 uni na kukokulu mosi bosika vaika ezole kukoko kwa yakala kani bakita kitala kuya ndambu tiudidi kundambu yezole vo pa pelekete ndio pelekete busika kituka epakundu vo 5 iwatu navo vo awole ana mapasa kasi mambo mankaka kaivova moko savo tufotisweke embumba mudyambu diki katuzeye atwankaka kwa kutulanda yovo kidiamu nzole vovo otoyenda kuna shkola za mindele twalongo kaka alfabeto vo batu kamba o alfabeto zao inanga 26 letras baezi diye A B C D yate wakuma kuna Z kasi kabatu kamba ko A kisongele kidiambu disongele A ekipila katuka kasi yetu nze tata nzambi vo tanguza wonse navo vo ebakulu betu batu vene ngangu batu songele emasweka bawo basweka mukatika masono iwavo muna katika mandombe tuzeye ekipila mundele abakila vo zita vo sila ba A mu alfabeto B e C yetu patuninanga yimo mambu yomvo vele vo mamu mankaka kaivova mako pasi vo katuzeye ko kiato kutulanda mamu makaka mbumba tufotisweke mbumba zetu kasi lumbuki kaka muna telefone muna kimbemba bositukala kutubokila yevo vova mamu makaka momeni na mafunu katika mfunu mvimba kwa watu ankaka kwa zimpangi zetu bandombe bazaya ezo mbumba kediambu ko tutondele kikilu tutondele muna mvutu zako tunina kaka vava moko kieto mama tadidifo masono mandombe ndonga kaka itagwapo masono mandombe kanti kenena kutu ye keta olota kutu ko yani masono mandombe momo ketingi gwava nika keta gwa masono kanti kuna mtu anika zeko masono we makadilanga we masona menanga we magyantikilanga idinavo utusonge santete masono vo songe sa kwa ndonga onto nina baba na kabakalako inatwa mokena enkumbwa ntete mama tadidi masono mayeto andombe volenda kutusongela munasoneka wau masono metu mayeto andombe na masona menanga diambu nsonekene divovele diovo diadi divovo kwanjeye ovo moko muna masono kwanjeye kediambu ko ya matombi daka mutango au telema soneka po yesansuda kwa watu emomambu ngitasoneka muna mandombe momambu tutavova emuna mandombe yapila tunasoneka mo lumvana tete 1 minuto etomisa mambo mankaka
outros irmãos que querem, que estão a acompanhar a escritura, a nossa conversa de hoje, isso vai precisamente para a escritura Mandombe. E aqui o tema é Mandombe, Masono Mandombe, que é escritura Mandombe. Então vou escrever em Mandombe e depois irei de traduzir em português. Bom, entenda, o quadro é muito pequeno, então a outra parte irei de colocar aqui. Yeah. Aqui é a escritura Mandombe. Isto quer dizer, em português, noutras escrituras, que é masono. E outros irão de perguntar o porquê que eu coloquei este elemento aqui, este ponto. Este ponto em Mandombe serve para separar as frases. Porque quando em Mandombe não usar esse ponto, é dificilmente a pessoa saber o que você escreveu. Bom, até pode saber o que você escreveu, mas não vai definir se é uma frase ou simplesmente uma palavra. Então, isto serve para definir ou separar palavras e frases. E este ponto aqui, segundo a lógica de Mandombe, nós chamamos de Kanganzila. Bom, na língua portuguesa aqui é ponto. E aqui temos aqui Mandombe, que significa Mandombe. Então, aqui temos a escritura Mandombe, aqui a escritura europeia. Temos aqui a escritura de nós os negros, que é Mandombe, aqui a escritura europeia. Então, este ponto, conforme eu disse há pouco tempo, serve para separar os termos ou a frase. Não sei se consegue acompanhar aí, apesar que a luz não está muito boa. Sim. É mais ou menos assim. Então, aqui temos Masono Mandombe, que é Mandombe, escritura Mandombe. Mas para chegarmos aqui, temos muitas etapas, passamos muitas etapas. Então, nessa etapa que eu estou aqui, se a pessoa já está escrevendo esse tipo de coisa, significa que essa pessoa conhece, estudou, sabe escrever e sabe ler. Para alguém que vai aprendendo, é difícil, porque passei muitas etapas para chegarmos até nesse ponto que nós chegamos. Mas, para já, a escritura Mandombe, não vou dizer que é fácil. Aprender é difícil, mas tudo, quando a pessoa tem aquele amor e a força de vontade, tudo é fácil. Aquilo que é nosso, devemos sim aprender. Então, esse aqui que eu quis apresentar como primeira parte da nossa emissão ainda. Depois vamos continuar de representar mais outras coisas. Isso vai dependendo da base da nossa conversa. Tutondele kichiru. Muna maonzo no o tomene kutusasi lokoko Mandombe masono muna ntila soneke na kikilu ayeto akongo tutondele kikilu nanga ndonga onzo no itomene landa ibaki isivo yeto andombe mpe tunina ye masono me idiao dinavo yendo akongo ketufidingi dia kampaka Zayangavo, tunina ye masono meto, mayeto andombe, tulendi mosoneke na munafike to kaka, owantu pe ovo, omindele mpekebe bakisako, nduna kaza idi moko kebe bakisako vo, o mama, masono kanti tunina ye masono meto, tuna landi dilakaka kuna nima,
antango etu tuita landa kaka tuina vava nsanda vava tuina tuta mokenena mulumbu kya hunu kya lumingu tatoma vapula elumbu kimosi wole mosi asivo twamokenanga mwamundi ingetu ya Kikongo tuina kaka vava tuta landa dila kaka twazayadi aka kwa yingi umambo matadidi masono ndombe masono mayeto andombe masono mankaka zetu didinavo kwa yeno ontono luta kutulanda bana benene ye tima dia longo ka masono meto uzaya we mesoneke nongo we to mfete vanga mpasivo ya longo ka kelumoni ntoniko luvava mbuta lutonajo yani ovana ngumalonge momo masono ndombe idinavo kwa yeno ontono a Congo dia ntotela kitavovela kaka kofo Congo dia Angola Congo dia RDC ovo yeto onto kaka bana babokelelevo Congo dia ntotela nina inchato alongoka Kikongo esoneka Kikongo kieto muna masono meto mayeto andombe kelu moni ntoniko luvava buta lutonadio tutondele kikilu tutondele mbuta lutonadio pasi wantu bazaya wantu ankaka balenda kudiyufula ngeye wei walongokela omasono momo mayeto andombe wei walongokela munkya mvu wantika molongoka pasi vo unu pengeye watulongo ovo kwa nemi Allo yaya. Vova wako. Matondo diaka mono ngina muntu mosivimbe zolanga mama matadivo mambo mayeto mandombe kinkulu kieto kipila bakulu betu bazingila mudiambude ke yeto atwa unu yeto mandombe ketuzeye mambuko iwaovo mukinkaka yavanda munanzo okunzwame yabaka computadore iwatikidi tanga. Allo. Kiambote kieno. Kiambote kyako akwe uta kutubokelela. Kwamba anza Londres. Inge tankumbwa kunani. Yes. Ye kiufu kyako. Kiese maingi ngina mawo. Mumona endumba ye matoko mamvula yeno vova Kikongo kadivo demono mfumu kuilufuta muno kuilufuta yatuka wawu kese kyame kinavo mumona matoko yendumba mamvula yeno evova Kikongo elonga Kikongo kuna nkangwa wonso kese kayingi elusambu lwame kuna pfumu nzambi kaluyikila mvumya yingi kadivo esaluta vanga yeno esalukya mumbote kadi wawu to Kikongo muzika kituna Kikongo movonda kituna mukwenda vovika kandinga za nkaka oye tutamona vondinga za nkaka za mumbote zina Kikongo kandinga ko kanse mono efulia wonso ikwenda nga ivova nga vomono kukuilu futa ya tuka Kikongo ya utukila Kikongo ya kodila egana gambe kwa kulonde kwa utukila kansi Kikongo vova kwandi ya vova ngato ipaza isanga vomono dodokolo dieno kadingala ko edingala kivovele ko dingala ndinga mbi kivovele ko una kansi mono zolanga Kikongo agana gama mokinanga yegatu kuna luwanda kuna wishi kuna makala kuna kwilu akungivulanga ngetata ugana Kikongo weya zaidi kyo mono ya kwalonga ngakyo owawo mbwene yeno vomulonga luna Kikongo nzambi kalusaku muna inge tutondele kikelu tutondele munamvovo myaku papa nzambi mpeka saku muna ngeye muna kutubokela tutondele kiki ingeta atoma sala kyambote ingeta tutondele Okay.
É isso que tivemos a dizer. Bom, como eu disse no princípio, estará a falar um pouco português, o que como para facilitar também outras pessoas que não falam português. Do que jeito que eu aprendi a escritura mandou-me. Foi um certo dia, esteve em casa, eu sou uma pessoa que gosta de navegar. Principalmente quando estou navegando, gosto mais de saber sobre como é que nossos antepassados viveram e quais são os erros que eles cometeram, que nós hoje em dia não podemos cometer. É daí que eu disse, então, deixa tentar estudar o surgimento de outras escrituras. Assim, fui estudando um pouco a escritura europeia, fui estudando um pouco, investigando a escritura, os asiáticos e os árabes. E depois sentei e disse, mas se todo mundo, se todas as pessoas têm essa escritura, e como é que nós não temos? Daí fiquei muito triste naquela noite. Então, é daí que eu disse, não, os mais velhos me falavam, não, quando Deus criou o mundo, perguntou no homem negro, perguntou no branco, o que é que tu queres que eu possa te dar? O branco disse, não, quero que você me dê todas as coisas. Bom, quero dominar o mundo. O chinês disse, não, me dá metade. E o asiático disse, me dá metade. Então, perguntaram no negro, o negro disse, não, só vim acompanhar. É naquele dia que eu disse, não, então, nós, os negros mesmo, só viemos acompanhar o homem branco, ou os europeus, ou os brancos em geral. Fiquei muito triste, mas como Deus não dorme, fiquei sempre a navegar, e daí, a partir da internet, onde encontrei a escritura Mandombe. E foi um processo muito longo, para não ser um pouco curto, e depois daí procurei outras pessoas que sabem que, para ter mais informações, e a partir de 2015, onde comecei a aprender a escritura Mandombe. De 2015, fomos 6 meses, depois paramos, fomos continuar em 2016, no final de 2016, onde eu terminei a escritura Mandombe, e lá tive o diploma como professor dentro dessa escritura. Ingeta iwawo kikilu wawo muna masono mu mayeto andombe kadi maswaswa na mena yi masono mamindele mpilankaka misona minanga o masono mayeto mpandombe mpilankaka kikilu masona minanga wawo kizeko kinawaya ntiko longoka masono momo ngampasi makala mna longo kamo ovuka makala mpasiko nangei. Mutangu za onso no ivo vangavo ediambu voka zeyeko zolele longa ke dio dambu pasa ka dinakala. Masomo mandombe papasi meni nanga kanse voz nge mosi zolele longo ka voz zaye dio diambu mambo mawonso no kamakala nga pasiko. Busimakala nga mambo kama pila yo ikaka iwavo muno mamo mankaka ye mona mpasi kasi matadi divo masono mandombe ke mona mvi mapasiko pasavo diambu mono mose dio diambu zoli na zola dio. Iwawo muna longoka diambu dia onso no kakalavo kya masono kakalavo kya salu maonso no mambo matadi dikaka muntu lenda muvanga muna mulongoka tete kala kaka yenzola voku nina yenzola ko kanikutu batumini kanikutu bakangi munanzoya ina walongoka kulongoka ko demdenki kunine yenzola ya salu kya kinako kunine yenzola ya longoka ko kanti vo minine yenzola bosi kwako olongoka kanikutu vo diambu dia dina mpasi dina kanti kina vonzola ko bana lego kya kina ina wasal walongoka kyo lenda kwako olenda idina vo iwawo wokikilutu diatila kaka mna malembe tutakuendela kaka muna moke neto mwa mundingeto ya Kikongo idina vo ndumba yematoko kelumoni nginchoniko za vendinge twa Kikongo za longoka indinge twa Kikongo za longa mpe omasono meto masono mandombe wawo wokikilu masono mandombe mao mama tuvoandidi ewole ai ovava imao mama tutamokenena dinavo kelu fidisanga mpakako kelu vovako va mambo makizo abeta vova ke makizo wako mambo kikilu maki muntu mambo kikilu mawantu angangu imao mama tutavovelo vava matadi sincheto wayeto wantu a ndombe dinavo twini na kaka vava kintwadi yo mbuta luto najo mpasivo yanyo toma baki sangu mambo momo masono mandombe mpasivo katoma kutusasila mpasivo katoma kutusongesa omama kaka we mesona menanga muna ndinga ya Kikongo
vo kadi munaole ya ina tumwene kala utusone kene kala utusone kene masono utusone kene mpe mandombe muna masono mayeto wau kiambote kia kungwankazi Jean Masola kiambote kiaku yani vovele yani ozolele longo ka musone ka masono ma yeto andombe nyaso kiambote kiaku kiambote kuna mbanza Londres ke vuandanga kiambote keno kwa yena onto no luta kutulanda momu lokole kya kidina vo velenge okala vo umuntu aonsono unayencha tuko ya longoka umasono mayeto andombe masono mandombe ka sosa ovoka moke na yembuta lutonadio yani otomenezaya omambo mamasono momo mpasivo lwa moke na lwazaya we lufete vangila hasi walongoka umasono meto ma ndombe tutondele kikilu idinavo nkelevova utusongesenge kalavo unausoneke nga masono ye mandombe muna masono mayeto andombe wavulenda kutusongesa diaka omamankaka wei masona menanga muna masono mayeto andombe nkia mambu diaka mankaka mana olenda kutusonekena mpasi voto azayavo diambo eliovo ndeti nsonekenevo mama muna masono mandombe volenda kutusongesa muna ngangu zako muna malongi maku walongoka mambo masono mandombe utusongesa diako mama nkaka manama unamisona menanga muna masono ma yeto ando ingeta yaya wao vota de tangu mvimba nswalu litakwenda wao votu fati tata mana petangu bosisonika kwa epova ya mama muna masono mandombe kasi nzolelevo diambu nzolelevova nzolele bangula masweka muna masono mamindele kasi voluto mabakisa mudiambu diki yeto nkanda ndombe tufueti zaya endinga zetu tufueti longo kapa masono mandombe bosisonika kwa epova ya mama bon bosi watika yesonika ye mama apres bosi kwenda ebangula mambo masweka muna masono mamindele. Okay. Wao yetu tuninanga indingeto mukikongo tuvole votu zolebokela mama tubokele pe votu zolevova mama vova patuta vova kansi votu zolele esoneka mama muna kikongo muna mandombe yapile tusonekanga mama muna masono mamindele ivaikisi vodi vovele diadiambo mandombe mama masono mamindele muyapila iwao vo pila mosi nzolele diake bangula masweka muna masono mamindele iwao vo lufeti tata mena mvimba ezilongoka masono meto mandombe mudiambu diki otu yenda muna shkola za mindele bao watika vo alfabeto tem 26 letras tuninanga ye sílaba itunapa ye vogage babo vava sílaba tuninanga ye b d k até no fim tunapa ye vogage a e i o u kasi yetu katuzeyeko vogal ya a significa o quê ou suponhamos exemplo sílaba d o que significa
bao basweka emo masweka iwao vo unu monungizi di bangu la diambu di mosi wota yenda longoka mamu matadivo mama mendele bao bavo vavo de mungiati kilo yakile tuzaya elongoka vo sonoka de diao muna kiko mutu bokila muna mandome vo zita muna kutulukezo sílaba e yo sílaba yewatika yakila depois transformaram-se desse jeito. A boca levou em joio e yandi muntu mosi kansi sobele kaka. Wawati kumboki langa muna kikutukazo vo de. Wagi yetu katuze ko ndio de e kweka tukidi e kumbwi nani muna katika masono e este de significa coisa, mas hoje aqui não vou falar como disse tuzaia sueca em mbumba. Wao bayena mukatika masono mau ba sonica vo de conforme eu disse no princípio, o alfabeto, depois vieram juntar a sílaba e as vogais, suponhamos, temos aqui a sílaba D, tu baquilha que é vogal, ou, baba vou levou, indio muito, indio vou e a pova, tu faz com boca lá, do, e eu pato longo como uma cicola, vou dar de do. E a tancata, kaka mindele, e biobi simbi biao bezinkulu zawo avota tonkaka ato na azaya yimbi la ba upo watu ina ngaye masonometo mununzolele yimbi la kijambo ifoti vanga savo epila yimbi la yekalapa yeswaso la kwa tonkaka iwao vo ba ubayenda vo notas musicais mukatika nota musicais tutamuna vo o D que aprendemos alfabeto D juntando tanto D com outra vogal, tornou Do, e musicalmente vieram chamar este elemento também Do. Quando ele está aí que embote, você não manda mukati kama sono, baoba tu songe lavo 2 pontos. Tu não pa e ponto e mukaka baoba boke lavo ponto final. A do yenda azayembumba zayimbila abaka pegaram notas musicais, chamaram isso aqui de do. Quando foram colocar esse ponto aqui, 2 pontos aqui, mais outro do, de, e supomos assim, mais ou menos assim, nas notas musicais não vamos dizer de, ponto, de. Eles se dão na do, do. Mas eles conseguiram fazer isso aqui através do que? Da escritura em que eles tiveram, ou que eles teram. Você quando é de ambudinkaka, o bacatuca é muna, bom, conforme eu disse a primeira demonstração que eu fiz, essa segunda, fomos também na invenção. Baoba yenda e vanga de mambo mancaka. Vou dar um exemplo. Tem uma marca europeia de carro que é chamado Opel. Então no Opel nós temos o O que esteve no alfabeto e tanto faz esse O está fazendo o lugar de vogais O. E dentro, para gerar as coisas, colocar dentro do O esse símbolo, o Z vertical. Mas nós vimos nos sinais de pictograma, esse símbolo, colocando dessa maneira, vai ser fogo, um símbolo, um sinal de perigo. É perigo. Mas aqui já não é pergunta. Por que ele usaram isso? Disse não quer mostrar aquela força deles. Então, é isso que eu mais ou menos quis dizer nos irmãos. É mambo masuekama, mukati que é masono, mambo masuekama, mukati que as indingas alatuankaka. E o avô, estamos a onde na vovó quase pangizeto, no fotizaia, é vova, indinga zetu, tu fotizaia, é soneca, masonometo, pila mosipe, wawakatu kidi mumasono mamindele, e mbangwe dele yake zombumba mindela sueka, mukati ka masono, ngele wao muna masonometo. Nós também na nossa escritura, ou nossos antepassados usaram palavras que foram codificando. Tudo aquilo que eu apresentei a primeira vez é um código que eles foram usando porque as pessoas não possam perceber. Os nossos avós também usaram mesmo os códigos, mas só que infelizmente não tivemos a escritura através da pressão que nós tivemos dos europeus. Então, o que eu quero dizer?
votwele mpova itali divo atwa yinga na vova kaka vo nzambi ankaka na banza vo kade nzambi utavova kungu itata nzambi ovange zulu yentoto ovange mono yengeye utavova no ke wauko bakulu betu bavova vo nzambi betasonika muna masono mamindele nzambi muyapila kasi mukati kinzambi pova zitatu tunazao tuna yepova ya tete tuna yepova ya zole yepova yetatu empova ya tete kuninanga yenza que significa mundo o A abreviação de Ya e Umbi que significa mau mundo porque os nossos avós tiveram a viver num mundo que já não presta. É desse jeito que eles foram dizendo não Nzayambi. E o avô consome muito o calavova é Nzambia Montsadisa. E vou ver Nzambi, que outra vova Nzambi, o avangezuli em Totoko, kasi Nzambi ya Nzayambi outra vova. Kani tuele dia kama katendinge to kikongo, bositu mona vo, e pova ya Nzambi, isongele dia kama mambu mankaka. E mo mambu, Nzambi provém do verbo Nzapilakana. Ya pila basongela vo. Essa agora é a terceira parte da codificação da palavra Nzambi, que, em outro sentido, provém do verbo também Nzambilakana. Agora, nesse provérbio aí, nesse verbo de Nzambilakana, em outro sentido, mais outra vez, estamos sempre no segredo da palavra ou da frase que significa Deus que está em todo lugar e em todas as circunstâncias. Estão a perceber? E o avô, mambo masueka masono, e o avô tufutizaya sonika, masono mandome tufutizaya, vova, endinga zetu, passivo yetu patukala, mambo meto, mbumba zetu, equipila podemos tipo codificar as nossas coisas. É através da língua e através da escritura que a pessoa consegue avançar na vida. Não sei se até aí foi um pouco claro, consoante a pergunta da Yara. O sasi di ovo o bangu mwini fioti mambu moma masue kamene muna masono ma mindele o bangu mwini fioti kanti kinavo mogo kia kinavo mogo kimosi kiambote kinavo mogo kimosi kifuanu kini kikilu tufutiko vovela ngampasivo totoma bakisa kikilu totoma kota mnankati kwa mambo momo tuenda toma bakisa kikilu o masono meto mayeto andombe Monivo andanga inge mwakazi chama ndolo bakisi kikilu iwao wotu tavovavo masono mandombe mama tutavovilo vava masono momo kikilu kani kutumono mfitemo munalongo kamo temo bakila kikilu ntangwa mpasivo yato mabaki zakadi kita mutoma ntete mobatisa wokanti muna malembe ndiya tilukikilu ya lungwenya yao yoyote diatila mpasi boto tumamo bakisa kikilu kinabo imena masono mayeto andombe kikilu temo bakisa idinavu ntangwe to itakwenda kwa kumfokolelo kanti tuina kaka vava tutamoke na kaka mamundingeto ya kikongo yovo munandinga kikongo kanti jambu tutamoke neno vava dinavo masono mandombe di masono mayeto mankaka zetu kuna kwa antikilenza kuna kwa antikila yetu a Kongo di masono momo bakalanga mamu
idinavo uyetu au kinavo tutabakisa uwantu bana bazaidi mu masono beta bakisa beta molonga mpe beta vovela mumpe ke tuba que tu monikovo umo mambo ka nkida kweli akatunata ekuma muntu utwangi vuidivo uyeto akongo votu noanini ndingetu nganchitu bake unantu ala nchitu baka vene wanta nkaka bete kizeka akoketi enluta ya ubazolele babakavo bakalapo nluta mya nzimbwe keti nluta mya kimfumwe kizeko kanti muna lunda ensinte to muna lunda ekinkuluketo yinluta tubaka iwawa una kadi tutalunda yetu mpe tutavana kwa wana tutaguta tutalonga mpe wantu kabazeko inluta kwanyo wauna tubaka idinavo iwawo kaka mamu ndingeto yaki kongo kikilu imwa mamu tuvovelanga mbuta lutonadio vovo kwange wina vodiambu diakauna dia kudikila muna moko keto kiaki kia masono ma ndongo diamunzo le vovo kwazi mpangi zetu za ndombe bao bavuna vovo bakulu betu kabazaye mambuko bakulu betu kabavange mambuko kansi nzolele kulukamba vo muyanza katuninanga yatwa nkakako avange mambu manene mvimba vo mambu mafunu evoka bankulu betu ko atwa nkaka waiza kwa yena lusongise mambu mankaka mu mambu maonso na lusongisa mambu makindoki tuze evoki ndoki nzailu kansi ezo nzailu za waiza zawo muzitsi zetu votu songele nzailu zambi iwavulu na muna yetwa ndombe wele fokani vondombe wele tanga muna universidade kumene universitário kase vanga ediambu mumo mambu katenge kaze vanga savo yandi walongoka emambu mambi emo mambu kalongoka kakafuti kwenda kuntwala ko iwavo tuvutuka vana nsanda evana tuvidila pasi votu zaya ekwetu ninanga ekweku tuta kwenda kansi votu zolezaya mo mambu tufeti mvimba ezaye imo mambu pa tufeti vovavo tufeti zaya muntumetu vo ebakulube mudiambu dentete bankulube tukabakala mazo wako ebakulube bavanga mambu manfunu kinkulu mvimba emindele kabavanga mako baopa kabavanga mo mambuko vavo kamambu mauko mambu metu wao vo fulu konso ndombe fulu nge uninanga kafwensoniko longoka kikongo longoka kimbundu umbundu ndinga za wonso no ngemona vo ndinga za Afrika ufeti longoka ezo ndinga konso diambu dina infunu yo avunginda ngita loma vo kwa yeno dodokolo dieno luzitisa ezinkulu zetu luzitisa pa zindinga zetu ye mambu metu iwawo kikilu malongi mambote ovene kwa ndonga onso no titakutulanda iwawo tulongoka mambo matadili mayeto ketufuidi kaka kovo mambo mamindele tulongoka mpe mambo matadili mayeto andongo dinavo kwa yeno onso no lutulende matondo kikilutu lweki kweto okumfokolelo amoko kieto munakuma kyanki entangwe to imene kikilo entangwa imene kanti bosi tukwiza diako moko kya kikilo kya masono mayeto andombe moko kimose kya mbote tufite tumakyo vovela kanti lumbu yita kwiza bosi diaka tukwiza mpasi iza vovela diaka omambo matadidivo mama sono ma yeto ando idinavo vane kyambote mbuta lutonadio vane kyambote kwa kanda diaku kwa bakundi kwa wanta ontono batulende mpasivo twa fokola kwetu kyambote kyatete kwa ngemo sinengwa masamba esalulu tavanga mi masalu kyambote bika bapungu tulendo bakala yebeno impila mosipa kyambote diaka vo matondo kwangwa nkashi mpanzo yani pa utavanga salu kyambote ekyo salu ke tutavanga tangu zikaka nzila tutavanga kani kwa yeto kokasi kwa bana beto tutauta
iwao vomvuto idaka matondo kwa bantu bawonso no anakutulanda muna grupu ya WhatsApp vo longo ka Kikongo mvene diaka embote kwa mbuta mutu amador vata Mesia Inzala Panda Yaya Ngonga Reiba Kongo Zeko Bekobe yatwa wonso no akutulanda muna zinzo zavo mufulu kya wonso no akutulandile matondo keno tutatamana kaka eya evita katune yatwa nkaka kwa kutumwani na eya ovita kavo yetu katunweneko iwavo ke matondo diaka efuke matongo kwa yenu wonso ingeta tutondele kikilo tutondele tuve monompe vutu ididi ya kumatondo na kwa ngeye butalutanajo munatambudila embokelo zetu havansanda mpasi voto amokena mambo matadidi kinkulu kietu mambo matadidi ndingeto ya Kikongo dinavo vutu idiki kilu matondo muna kututambudila embokelo eto vene mpediaka matondo maini kwa papa mpanzu yani unakunanima diati sanga esalo kyaki matondo mpe kwa ndonga onto ne tulende kwa ndonga onto ne kuiza kutulando kunima jambo tekieno lutomasala ya lumingo lutakuiza bonza mbukutuvana dia kaelendo ositu kuiza dia katuzamokenena mambo matadidikaka mambo makinkulu keto mwamundinga ya Kikongo idinavo lutomasala yoyo tamo aqui aquele estresse no mai manda ver. Nenda kuna ya